Tala Fou se whapoponga o tala mai Ausetalia le radio Samoa. E se pofuanga fau tau mwhai e le wanga whau whai le leipa i New South Wales ia whai e wawe ave se IT merit points o avta vale. Rea whainga fau ta ua le a whataita ia mo le sfulua masina mai lalo lea por kalame o avta vale uma e wha awau peo na lea a fia ni whaasalanga pe sori foi le tū la fono o le a tauia i le ave se mai o se merit point. O le whainga o lo iai le teminei e tolu tau sanga whatu a mawhai na ave ese demerit, a wha mai le leipa o le whainga malo le stete o lo iai le teminei, e na o le sa idia lava o tupe o lo tau la iai. O wha salanga tau ta avale o atu le siria maritai fast full miliona e mawai i le tau sanga. Le maritai tai o le leipa, wa mana o mia lava seisi whainga fau, mai manatu o le tali leo lea fo i whale tonu. E nā o se furu tolu tau sango se Tala Fou wa ripotia mai na po e leo leo le supermarket e Woolworths, ina wanga i atu ma se hau penga e talitun wina o se anga ese. O mori maua tangata na iei le supermarket i lea taimi, o ta wai o se vainga whaafefu tangata, ai whaafeteia lava le vawe o ngā ioi a lau whainga luenga, na o lato mua i loa ane le Tala Fou lea, malongo ina loa fo i ma leo leo. O le fefe la Susana te nei lea na tupu aile me ta upule le whale uloa le Woolworths i Alice Springs i le Northern Territory. E leo loa pe ai sea wai e whaatino i lea ngā ioinga, au le tu e whaafetai ei leo leo, o na e leise soi fua na fia, lo o whaawau su e suenga, i le nei fo i mta upu. E to lua wa mani liu ma le to ono no mani nua i ni whalawlawi tau ta avale se lua i le so i le stete o Victoria. O se tama i ta ina maniu ma se adi i o lo tau whaola i le whalemai na lawe vea ina ua wheto ai ta avale tolu i se whetaula i ngā ala i le tu i mātua me le pone po le lata i le valu i le tau na leila. Fai mai o le sa ave natu ta vale o le ali na ave le vale le anga i le whalemai o na tinga ina. E to tolu isi o lo manu nua. To lua tangata mātutua o ave atu le whalemai ato ai ma se tamaititi a o le te o le ono le tai au na umai le soifua se tamaitai ma tangata e to lua na manu nua i le whetaula i ngā ara lava lea i le tu isi sifo Victoria. O le ua mani o le pase se lea ta vale a o isi ali e to lua sa ave natu le whalemai i Ballarat ma Geelong. Wa whaatata mai se si itanga i le tau o nisi o loa ngā sia mai le pateta, o no li poti wata wai le whaititi o le sapalai o le pateta, a awhia whatoanga pateta i le mamafa o timunga, wa le masina taluai sa whailua i le supermarket a Coles, o le aiei se whatapula ai le au whai o tanga pateta e mawhai o na whatau le tangata, e to tasi, mai o le ato e iei se swinga, pe ato e fo i le tūlanga sa masani ai, le fo i whala au mo le whangatau mafole tunu. E o lava fo i whale ainga mō tau mawhawawe fast food e peo McDonald's ma le KFC o mai tawina fo i le swinga wa iei tau mawhai whao ngā i pateta e mai se lava i chips. Wangi ngai lunga le social media hata o whale ainga o whai lua le au whaatau le wawe umo chips o no le si o te le pateta. O le whale tonu fo i o tūlanga e tutoa i le pateta i Tasmania le isi mafua anga le whai titi a tili o le sapalai. Wila i lea wha le tonu alo o wha maria mai le Woolies, o le Woolworths, o lo tū maupela na au nanga e ui e ono iai se swinga i le tau e whaatau ai ale ai se fuafuanga mo le temine i whaatapula a le au wha i o tanga pateta me whai o na whaatau e se tangata. I le toe aina o le fitu masina o te toe whaatau nuu le ipo le rarangi le laka pisa fulurima, wa te ena i re ri whaia onga o whiriwhiri nei o le Wallabies Eddie Jones, nisi o whamtalanga i whaapele o lava le taimi e tā pena ai ma toe sui le lava o le au mō lea whaamoemoe au tu o le tālonga laka pi. Pai maila na whamtalanga i le 9 News i le vāsa nei o lo te le taimi, mai na te mana tua ai se tala se tasi whaia onga i longa o le tālonga o Bob Dwyer, e whaapea a whai le mawhauna e suia se au i se vai aso, lono winga i le mawhauna e whaia onga. O lo ngungulu nisi e fia le tālonga le whai unga o whaia le laka pi Ausetalia, tūsa le mata upule nei lea na whai loa mai ele lato whai unga le asona nafi, le ato e fo i ane Jones i le mai o le se fulu valu o tausanga na avea i mua mua mawhaia onga le Wallabies. Wasai ni ei malana kon karate e 5 tausanga no winga e maua i fo i Malaysi po lalulangi so mai. Pano noa fo le toa tele le wha malo lo le whaia onga o Dave Rennie le manatu sa te taulava o na toe tu upea le avanoa i a Rennie e wha mai ailana ngā luenga whaia onga le ipo lalulangi i le tausanga nei. Tala ia le radio Samoa mai Ausetalia, i le nei fo ia solua tātou whailo e fo ia tai au soifua.